Magega ye county ya Siaya area ya Homa Bay amonire ya Kisumu gwetia roboti rwa BBI roboti runigo rwangetwe osenigo rwatugutire tware ase county ya Baringo nigera sorogongo rwa Rift Valley yirenga koyaye omwano ye omura yumukoro yo ole Gideon Moi nabo igo mo senator bwensemeyo nabo igo county yeyo kurwanire ruere kegima nomo deputy president William Ruto ani nabo county ya Kisii ritukoligoro nchachagetie omoroberio bwogo etia ebili yo asoroboti gose emotion ebili getigwe ase bunge no MCA bwe wodi asensi musike Paul Angwenyi naende imanyia bagusiba minto sandosia sebale business twate bene bono to na table in the assembly a bill ya constitutional amendment bill 2020 probably known as PPI tuwanyeweka se committee ya assembly a committee yene chenyirigere ndozo tangasha abadedo bagusi particularly Kisii County asebonsi vale barua maoni aba se piri yo ilina ndeje assembly en report to discuss assembly ya assembly ya mwingi okara PBI bill na murua maoni ya twaje kwa na assembly lakini deo cheje kedi yose ne rete lakini anene mono maana ko muranya room to nyakuanere elinde committee likora PBI manya maoni ya bagusi ngibata tase PBI to a bill ya constitution amendment bill wose yewantu wako kanga BBI yawa table at the Kisii County Assembly nande itoko yokanga introduction of the bill to the assembly ekere bill ya will introduce ordinarily igoko debate terigo chaka immediately egekogara a constitution under article 196 of the constitution on legislative business of the assemblies igekuga ninge karama ngana ye bili basakora osirichi kagoja the assembly bili ye ko endra bananchi na barabachi korwa amaoni yabo onde kire kyamwe mu yechinga kyechi no kuboli abananchi baito ba Kisii County abagima ondo bwensi ubwata amaoni amaoni yayo ako yaira se our sub county headquarters ndo bata ntonga sub county administrators baba amaoni yabo ngakibategete bili yo echikoba debated ya mwikara maoni ya bere collected ama aba formal report ya committee guchikorata na inde wali bandu baratake bandu nabatu na link ne reto guchiko share ekaromambye kwende je gucho wapia newspaper advertisement for public participation ntoje toya na ne link link istir na bakwana na maoni yesenge njenge kieto nenga kienko ya COVID-19 na bora nyorenga bantu mbere chukwimera na bangi unalitwa kaimera ya senjera yo kwana na maoni